ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, anya ka di manan di pagrurudam tanakarupangat ka. Masarak ngamin karagiti babae, bro. Apay manan, adda ngamin ken kati amin, negosyo, kinabaknang, ken posisyon. Isu akamatan da ka dagiti babae. Di ka katagyaman, bro. Kasuron ko ida, tatila ang kwartak ti kayat da. Saan da na pudno kanyak? Lalakiro da. No adda dua, wano talo anang aramid. Saan nga amin, bro? Agpapada da anang loko kanyak. Nakitak anak i-date iti sabali manan jay kaayan ayat ko. Kaasi ka, mate. Saan kamat ngamin anata akas kanyak? Agora ka man. Ah. Sa dinugayam itataayan ti kontratam, gayem ko nga inhinyero. Iti may nga ili ijay probinsya, bro. Adda kontratak apasdag. Madipod nagturpos ka iti senyor hay. Di ka makapagtuloyin iti kolehiyo balasang ka. Anya nga rod ngay, nanang. Awan mat ngamin pagadal ko iti kolehiyo. Iso nga rod ang nalagip ko ti aglako-lako laengan. Ay, sikapa yan timang papaadal iti kabsat mo iti high school. Iso nga rod nga ikagumaak ti aglako iti agduduma akan kanen. Tapno adda maitid kong allowance na ang mapanagadal, nanang. Ay, paglakit din, taada ka akaduak para lakaw. Kadagiti na iluto tapang merienda. Imbaglaangan taadda madama nga aramidan da apasdak iti asidag. Kat dagiti trabahador iti construction ti adu nga aggatang. Kadagiti isursur mo. Adda babayadan mo iti pagadalan, nanang. Adda ka di pagbayad ko. Nakabayad at titaduma akakaadala. Ay adamat na itad ni manang mo at cherry idinalpas na nga insursur ti inluto mi aban anak yo anak. Kat adda nga rod maitid yo, nanang. Alaam di daduma Jay mabate, kat igatang mi manan iti iluto mi nga isursur mi ka ni manang mo. Imbaglakit di ta nasingpat ni manang. Nalaing nga gisursur iti naluto yo apang merienda. Ay wan, balasang ko. Isusun na pi man ti bigaw ang nakargaan iti makan, kat mapan na isursor. Si kamat gayam, insan Imelda. Naimbagpay kan ka. Taagad-adal ka ija syudad. Diyak namin kayat nga agnanayo nak dito'y lugar tayo. Ha? Anya ko matidakas na ti agyan dito'y lugar tayo. Insan. Kat no nagbasit nga ili dito'y lugar tayo. Awan dudor asan na. Awan pay mall dito'y akas ti jay syudad. Addan tumat siguro. Addadakkel apasdag ang maaarami di ta asidag. Mall sa kano? Mall? Diferensya lang ta dito, ikin ijay syudad. Awan pa'y universidad dito eh. Mapan ijay syudad dagiti agtuloy iti kolehyo. Sayang, tadi ka mat makadapaw ijay syudad. Wen nga rod, insan. Ngam, addan to siguro idadapaw kuntumot ijay syudad. Sa anak mo't siguro nga agnanayon diti probinsya. Si magpet ka mo gaya mo anak ka po ijay syudad. Awan nga minan allowance ko nanang. Sa maysa, agbayad akon iti upa iti kwarto a paggiganak. Ay, dayta itaman ti parikot. Ay, tapos man gaya mo itabulan. Panagbabayad manen iti abang. Ala, mangiremedyo akmanen iti pagbayad mo iti abang mo. Pangiremedyoan yung ngay nanang? Padasag ti mapan mangibagakan ni Kabagis Lucia. Pangalaan kumamit ngay ni Auntie Lucia. Awan magtrabaho na? Kanayon nga aglako ni Cherry iti kankanen ijay maararamid apasdek. Bareng nakaurnong da. Ay, no siya, jak lakit di kaya ti mapan aglako iti kankanen di ta kalsada. Never. Nababa a klase ti trabaho. Nakapasyar kamot dito'y balay, manang. Ay na, kasapulan jay ka anakam ti pagbayad na iti abang na iti kwarto nga abangan na. Ay, agpautang ka man pa iti kwartayo.
Ay, naranaamot a pinagbayad ni Lili ti matrikula na ti kwartami kabages. Ay, jay daduman Ited mo, takasapulan jay kaanakam, kabages. Jay nabate, kat igatang mi iti iluto mi manen nga ilako mi kabages. Awan mo't sabali a pangalaan mi. Ay, isun ati ipautang mo, tabayadak tumutlaeng. Ay, di pa'y kat awanan ti ilako mi kabages. Saan kami ka din nga aglako o aging gaadi mo mabayadan? Kat, anya ngay nga rod, masapul ko nga rod. Ay, pasensyakan kabages. Gamiin ka mang kita iti sabali a pagutangam. Kasapulan nga aglako kami, taawan sabali a pangalaan may iti usarin may. Adamat lang ka din na utang nyo kani Auntie Lucia, nanang? Ay, saan nga ron nga agpautang jay sinalbag? Pinagmatrikula ka no ni Lele. Kunak nga ipautang na tipuunan da. Di namot kaya. Anya nga rudan nga iti pagbayad ko? Ay, inak mang kita iti sabali a pangiremedyo ak. Ay, numakaturpos ka lang kat isuda ti agkasapulan. Ay, jakmet ida tulungan. Uray agpakpakaasi da. Masigurado ka may mayat tumatlaang tibiyag ko ngam dayjay at cherry. Agad adalak. Idin to tayo sukat saan? Ay, lakit day. Agam saan mo paya pakpakitaan ida iti maday. Tamang ano danto kasapulan tapay kadakwada. Amin ka di nakirelasyon ken ka, kat insukat da ka, bro. Siyak ninangisina ka na ko na. Tanaduktalak nga aramatan daklaeng, bro. Kasano ko mati panangaramat dakin ka ako nam? Dumawat da di kwarta. Inton ko, makitak ida sa balit ti kadate da. Kaslar aramatan dakla nga pagbagasan. Sos, panangloko nga rod ti kasta nga aramid da, bro. Tinasayaat, mangaram ka manan iti sa bali. Saanan, bro? Jak siguro makasarak iti babae anapod no. Tilang kinabaknang ko ti almananda. At danto latta, bro. Nangruna no taga-probinsya. Ado ti probinsya na ana umaken natakneng. Taga-probinsya ko nam? Wen. Ado ti napinta sa probinsya na, bro. Saan kanto magbabawi? Agsubli ako ni Jay syudad, nanang. Adan tumanan klasik inton Lunes. Agawid ak tumanan inton maibos ti allowance ko. Sige anak ko. Ay, imbaglakit di Tada na utang ko kani Maridista. Kaano kayo ngay ngagbayad iti nautang yun, nanang? Ay, inton mabalinan nga ila ko, tay immo lami kani tatang mo. Iso saan da ka pinautangan ni Auntie Lucia? Ta saan da makalako no saan kayo pa ya makabayad? Ay, siguro Day tamot ti kunana. Awan kanu ti igatang da iti iluto da, nga ilako da. Agduduma samat ako nayo tilutluto da. Ay, kompormiditan ati madalapos da agatangan sa da iluto. Ni Cherry ti masabat ko. Nakaisusun iti bigaw. Yak! Insan, agsubli ka kadimanan iti syudad. Wan tay nakituloy ti panagadal ko. Imbagman, tadi ka mabain nga agisusuon iti bigaw nga agisursur. Naimimbagan ti kastoy, ngam ti mapanakit din makipalpalama. Agpalama? Una yan. Agam na siya, jaklakit di kaya ti kasta trabaho. Nakasusuon nga glaklako. Yak! Panagkunak, awan matdakas na iti kastoy at trabaho. Jak manamukan ka. Alang arudan, inka isursor day talakom, tay nakmat ijaayan ti pagluganak nga agpasyudad. Sige, insan. Uray ka na yun nga gisursurso. Napu daw latamat ti loka. Siyak nga day jay syudad kat nangisitak. Nangisit tumat nga ni tatang ko. Amam ka diti kanayon nga umay aglako iti kanan ditoy? Wen sir, nasingpot a babae dayjay. Balot inana. Ken addamay sa akabsat na nga agad adal iti high school. Nakaturpos ka di iti high school da babae? Awan pagadal na, isuasan na nagtuloy iti kolehiyo, boss. Kapidwak. Bilibak mo titi kinaanos ng aglako. Balasang, kan napintas may mat.
Manmanutikas kan ko na. Agpay suday ta ko na, boss. Adu ti agrayo kan kwa na. Ngam awan ti ammo kasi nung batan na. Adaman isingasing ko kan ka, bro. Babaan iti dahito yung aramidam. Makasarak ka iti babae anapudno kan ka. Anya? Apay ko mati babae. Tapno adamanan mang pasakit kan mang loko kanya. Saan, bro? Ket babaan iti dahito yung anapanunot ko. Makasarak ka iti nasingpet kan saan arupat kwarta a babae. Kasan ako maasaan na rupat kwarta? Agpapada da amin? Kastoy na ay. Agpamarang ka asaan abak nang. Agdisguise ka. Anya? Parigatak ka din ti bagbagay, gapo ka na kita babae. Never. Saan mo akabalan ti agbiag akas marigrigat? Iso asaan mo akayat apadasan ti bagbagak, ha? Nambarak ko mga pamarang marigrigat, gapulaan ka na kita babae. Salbag na kita. Anya man ang tilakom kapid. Mabisinak, tanagkapiak lang amin itay bigat. Apay ngamin akapilaeng, kat nadagsen ti trabaho dito ay kapid. Amok ngamin nga umay kaaglako. Ay, ikanak, noon niya day talakom. Pamadpad itibisin ko. Puto tilakok. Sige, taikan ka. Nayunak. Pasurutak iti libre. Takaasi kamat, kapid. Agyaman naklaunay kan ka, kapid. Ado pa'y matisan mo nalako. Nasapa pa'y mat. Mapanak pa'y dita bangir nga ayan dagiti kakaduam at trabahador. Ado da pa'y mat dita. Trabahador matgayam ni Manong James, di tamar aramin apasdak, Manang. Wen, ading ko. Nasing pati engineer day ta apasdak. Taado ti inala na at trabahador at taga ditoy. Tapno makatulong kadagiti awan ng trabaho. No, lalaki ka kuma. Amang ano, nagtrabaho ka mat-ichay. Siguro. Angam, saan? Ta babae akmat. Awan mo't ti babae ijay at trabahador. Manang, nakita kong ti engineer da ijay. Langa na tinasingpat. Nakitak matan. Raumak ti panangalan na kadagiti taga ditoy at trabahador. Uray, laborer laang. Dakal atulong ka dagiti taga dito ay nga awan ng trabaho. Manang. Adda ka man kaya man iti syudad, bro. Kunak no adda ka pa iti probinsya nga ayan ti project mo. Kanayon ak ngagpasyudad, bro. Tama nagiliwak ngamin iti pamilyak. Sayang, ta sa anak amaaddan iti pamilya. Apay kit din na saan, bro? No manugot ka iti bagbagak, makasarak ka iti babae anasaya at tugan ka. Tapno anya. Tapno maadaan ka mat iti pamilya. Di mo kadigayat nga addan tumang tawid iti negosyo a pagbanbanugam? Wanyag paisa. Asinon to timang tawid. Iso nga umanugot ka iti ibagbagak, bro. Damag ko nga ado tinapingat nga agdat-daton kan ka anak ko. Adda nga agpaiso, nanang. Ngam, awan pa'y planok maipapan iti day tabanag. Numabalin, agadalak ko ma. Angam, awan mo't pagadal ko. Sayang nga agpaiso ti kinasaririt mo. Nalalaing ka pa'y ngam ni kasinsin mo nga Imelda. Iso asa anak pa'y atumapog kan ayat, nanang. Makauray day ta. Sapay ko mata sa anak ama in love ako nada. Huwag matkit day anak ko. Saan ka maibusan iti lalaki? Ado dita ti lalaki. May mayat matlaang no natanang maipapan kan ayat. Ngam ti agapura, nanang. O anya, bro. Mayat ka kadi iti sing-singasing ko. Nga niya, bro. Mangdutok ka iti mapyar amang imanihar iti negosyo. Jay amom, adi na baybayan. Ket, nodan madutukak, kasano? Sumurot ka kanya kaya probinsya. Ket agpamarang ka at trabahador ko. Kaya't maasawan, umayak agpala iti construction site. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador, bro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay ti para iyawat iti hollow blocks kadag iti agas asintada kasta kaday. Ket una, amumat kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan,
Tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingpat kan nagagat ni Cherry nga aglaklako iti kankanen. Baknang mat, a negosyante ni Edward, ngam kagura na dagiti babae, gaputa kunana, alinuko da kano, tatila ang kinabaknang na, ti kinayat da kankwana. Insingasing ni Arthur agayem na, nga agpamarang amarigrigat, tapno makasarak iti babae anapudno kankwana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador, Yebro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay, ti para iyawat iti hollow blocks, kanag iti agas asintada, kasta kaday. Amumot kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko? Tapno di mo ko nakabutang ko at trabahuan ti trabaho na iti marigrigan. Awatag ti karit mo. Ngam na awan makitak amay karikan na pudno a babae. Panawan ka. Ay sos, nula ko mamakitam ti kursonadak a babae a paraken ka, ay na, jakla mo asawan. Anyaya ti galad day ta a babae. Masiguradom ka de, akayat ko no kas pangarigan. Narigat lang tagsasao, bro. Ngam na saysaya at no si ka mismo ti makakita. Anya day tayo susuon mo anak kalabba, manang. Adda nakita ka nagpuros iti mais di tadaya. Ginatang ko, ta iso ti inlingtak nga ilako. Ay, naimas day ta. Nalaglagan pa ti trabaho na, ta ilingtam laang. Ti suman, kat mabaybayag, tagbalkot ka pay. Wen nga rod, iso nga imbes adikat ko matigatangak. Idi nakitak day ti amais, ison ati ginatang ko. Imbag ata naranaam day ta amais, manang. Nagordarak pay nga ikandak tumanen inton bigat. May mayat, takapuros. Nasamit pay. Ginabayagan na puros, kat natamna yun. Nalipatak gayam nga imbagakan ka. Adagiti daan ti aramatem, wano alaem akawas mo iya probinsya apapananta. Anya? Pati kotsem, saan mo nga itugot? Ti kotsek ti pagluganan ta. At dayamat laborer a di kotse. Uwanan, boss. Tungpalag ti magam. Kasta, agtungpal ka iti amin nga ibagak. Tapno saan ka amabuking. Nagrigat lakit din tagbiro kiti napudno a babae. Manjaksan. Tapno itad mo laangan karagiti saan mo akab kabagyan ti kinabaknang mo? Kasanang agpaiso no lakayak ton. Oh, apa yan napaulimak ka? Mayat ka kadimat lang iti bagbagak. Uwan boss. Oh, adda ka barbaro akadwa tayo dito eh. Inalaklatan, takaasimat. Awan trabaho na. Unlatan sir. Narigat ti awan trabaho na. Iso akin na siyak kat inalakon dito eh. Awan gayam, Edward tinaga na. Siyak mat ni James, kabsat. Inala na kami mat ni boss. Gaputa, awan pagtrabahuan mi. Narigat sa dati a trabaho. Ang anusan latan tapno adama ko na a trabaho, kabsat. Amang nusan ka lang narwam. Kabayatan agbayag ka. Saan to na narigat? Gumatang kayo ni ti suman. Naimas ti timpla na dahito'y asuman. Da kami amis mo tinang luto. Kapid, hig mo dito eh. Gumatang kami kan Edward. Kabarbaro akadwa mi at trabador. Ay, mabit lang kapid. Ado pa'y mat. Lakwak pa'y dagito'y adda dito'y. Kita mga numaibusan kami kan Edward. Di ka madanagan, kapid. Ado pa'y tilakok. Dito'y tiim mo na ngay mayak. Diyay to mabati, ti inak isursor. Kasta ka de. Amangan ko maibusan kami. Sapay na imas day tasuman. At daytan, kapid. O sige,
Mangalakan iti kukwayo iti kadwam ako nam. Siya pailaan timang bayad. Takas-kastrak dahito kadwami. Kasta ka di? Ay, kaasimot nga rod no saan pa'y anagsweldo. Ilibrem nga rod, kaasimot. Mangantan, Edward. Naimas ti suman aluto ti kapidwak. Inlibre mo tan iti suman, bro. Kasusweldo mi ngamin idi kalman. Linawas nga itad ni boss ti sweldo tayo dito eh. May mas ti suman ala ko na. Kapidwam kanina niya nagpinta sa balasang. Kapidmot ngamin ti awag yo. Wan bro. Nasingpat day di kapidwak. Imbag ta kayat na ti aglako kat balasang. Idi nagturpos iti senior high. Saan na nakapagkolehyo. Naglakon iti kankanan. Ngay lutluto da iti inana. Oh, anya ngay bro. Kaba alam ka di pa iti agtrabaho akas construction worker? Wala di mo mapampanunot. Kanayon ka di nga umay aglako iti kankanan, diyan naglako itay. Naimbag man ta di mo kagura da di abalasang. Ay sos, no awan ko maasawak ay kit armbag da di. Manmano ti balasang ama kaiturid nga agisursur iti lako akan kanan. Itaman pa nga dari na mo a babae bro. Simple a babae. Sayang, tasaan na nagtuloy ti kolehyo. Mabalin na nga ituloy no kayat na. Tanakaturpos mo't iti senior high. Mabit lang mo't yung patatawan na panagadal na, no kayat na. At dapay universidad ang mga i-offer iti trisem. Talulaang atawin, kat malpasan. Umay ka di manin aglako ita, jay kapidwam iti kankanan. Ha? Ay, nalabit. Nulakat nagluto da iti inana. Umay lakid di aglako manin. Naimas di suman ngayon lako na di kalman. Pasaray sa bali ti ilako na nunaduma. No saan na puto? Banana kyo. Kanda duma pa apang merienda. Nasaririt ka di, idi iso ti agad-adal. Ha? Ay, una. At dapay award na idi nagturpos iti senior high. Sayang lang, tawan kwarta busbusen na nga kolehyo. No adda mang sponsor iti panagadal na. Kaya't na nga tanga ituloy iti panagadal na. Ay, lakit di Hangam, Sino pa'y ita, ti adda na saya at ti panagpampanunot na, amang sponsor iti panagadal na. Ay, panagbabayad man nga tan. Iso anak aawid ka, anak ko. Ada ka di pagbayad ko, nanang? Amangan mo awan manan. Inla ko ni tatang mo, jay dua akalding na. Iso na ti pagbayad mo. Ay, nagsaya atin, nanang. Kunak noing kayo pa'y la agrimedyo. Napaninla ko ni tatang mo ti dua nga anak ti kalding na. Ay, baglakit din tadadakkel ti anak dagiti kalding. Ni insan, Cherry. Aglaklako ka di pa'y laang iti agduduma apang merienda, nanang. Buwan na. Ti samot ka adwan agumatang kenkwana. Kat dagiti trabahador iti maararamid anak kalapas dag. Amang ano Armanda, kat makiasawa di na oras. Ay, no trabahador matlang iti construction. Ay, anyan to nga iti klasit panagbiag na. Ay, agregregat tulatan na. No siya, jak kayo ti agpalpalalaan nga agaram kanyak. Day tati unay ko kan ka anak ko. Kita amat ti pangisagsag makam iti bagay. Si kamot insan, nagawid ka man gaya man. Anya ngay mananday tayong susun mo. Kas kalabak-bakatan akanayon anak kay susun iti bigao. Insan, awan matdakas na ti trabaho. Amang ano adagaram kan ka, construction worker. Makiasawa ka din? Awan pa'y planok ang makiasawa, insan. Nga ta? Amang ano ada construction worker, anapingat nga agar-aram kan ka. Awan mat Innakla-aglakla ko ijay. Adamat kitikan ka day ta. Ngam no siyak. Jak tutupan, tikas kadakwada. Insan, saan mo kumaatagibasitan ti pada a tao? Gapulang iti makitkitam akasasaad, wano trabaho na. Tinapatag, awan dakas ngar aramidan na. Naisakit mo pa, dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag.
Seryoso ka mo't bro? Mabalin ka di ama-amuan no niya tagtartaray di taotek mo? Bro, ada planok amang tulong ka ni Cherry. Ngam kasano? Anya klase ti tulong? Di mo ko naatulungam ama panagla ko iti kanen. Sikawat. Alangan ngayon nak mo tagla ko. Anya nga rod ngay, kung na matulungam, Kaya't ko tagi-sponsor para iti panagadal na. Ngam, sikat ti agpamarang amang paadal ken ko na. anya, kayat mo apagadalan? Kat, anyan tumot ti supapak na. At amok amayat namang tulong iti kapidwam nga agadal. Ngam, iti may sa kondisyon pare. Mang tulong. Anya ko madayta kondisyon. Kabayatan ti panagadal na. Saan ang maki-boyfriend? Ha? Sino ko madayta mang tulong? Tadapay kondisyon na. Tapno sigurado ang makaadal. Amang ano inton madamang agad-adal kat maki-boyfriend. Di sayang. Saan ko amas umbatan dayta, bro? Padasak nga ibaga dayta kan kwa na. Sige. Mapan kanto iti balayda. Kat ibagam ti imbagakin ka. At nangamin amok at umultulong ka dagiti awan pagadal na. Akayat dati makaadal. Nay, itabad pa'y anak kaumay ka dito'y balay, James. At nangamin imbaga ti katrabahwak, ante. Anya ti imbaga na. Taumay mo pa'y ibaga dito'y balay. At da kanumayat amang sponsor iti panagadal ni Cherry. Iti may sa kondisyon, ante. Asinaw, kan anya day ta kondisyon. Kabayatan kanong agad-adal, saan kanu ang makirelasyon iti asino man. Amo pa'y ngay day ta. Amangan no adan to supapak na day ta. Dayta ti saan kong amo, ante. Imbaga dalaan ngamin kanyak. Mas naawak man iti imbaga ti kapidwam ani James. Apay ka dinanang. Anya ti imbaga na kada kayo. Kan, nagkitaan niyo ka ni James? Imay dito'y balay, idi awan ka. Imbaga na, nga adda ka numayat amang sponsor iti panagadal mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Asino nga'y dayta, nanang? Katrabahuan ka no ni James. Dayta mo ti kunana itay. No katrabahuan na? Kasano ko maamatulungan na? Katrabahador matlaang. Kaya't asawan dayta. Pada tayo matlaang amarikrigat. Saan ajay trabahador a mismo? Am-am muna ka no. Anyat ko na ni Cherry, bro. Kumanugot ka di. Awan ni Cherry, di napanak di balayda, bro. Ti inana tinakasaok. Kat, imbagam iti inana ti imbagak. Un bro, agdwa-dwada. Amang anuan niya kano ti supapak ti amin. Di na ka di kaya ta makaadal ti anak na. Kayat damat. Di da kayat ti mga ramat iti sabali a tao. Kasta ka di. Sayang nga rod no kasta. Makaadal ko ma. Tapno saan nga aglaklako iti kankanan nga agnanayon. Apay adi ka nagpatulong iti ibagbaga matao. Tapno nakaadal ka. Ket saan ka kumaakas kanyak a construction worker laeng. Nabiit pa'y anam-amok niya tawa ama nagtulong. Sa may sa nataengan ako. Mabain ako nga agadal pa. Seryoso ka kadi iti ibagbagam apa ng tulong mo kini Cherry? Well bro, adasim kan nga asik kan ko na. Ta may sa abalasang ket kayat na tikas di klase ti pagsapulan. Bro, di mo kadiam mo ati ayat ket mangrugi iti asi. Adan samot na magbaliw di tatimang ka na pusom. Adayamat natang ka na puso. Iti ngamin kalabas. Kaguram dagiti babae. Gapot ako nam nga agpapadadaan ang loko kan ka. No adda umasidagkan ka. Daras mo ti pumanaw. Nagitimplyanok nagijay. Darasem dati umasidag kanyak no dandanin panangan wenno panagmimerienda. Dahil jay lang tinapatag kadakwada. Di mailibrik kadakwada. Inton kuan. Madamag ko nga dagayam sa bali akadaikdan. Sikamot gayam, kasinsin Imelda. Yam amukan ka ti katrabahwa kije construction site. Isun Edward. May
may samat at trabahador ay pagtrab-trabahuan. Madlaw unay ama inaran kayo akanayon. Takas lanaksat ti kudilyo. Ha? Si Kamot. Agpapada tayo laang. Uray si Kamot. Saan Kamot anapo daw? Iding tutagigyan kay Jay Syudad. Imbagla kanyak. Taada ambisyon ko iti biyag. Iso nga agad adalak. Ngamda kayo ngay. Ah, Kas tayo latan iti agnanayon. Unay daytan, insan. Nangag ko ti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Ta isakit mo dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Dita kayo manlangan. anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti pan nakakita ni Edward kan ni Cherry. Simken ti asina, kat kayat na atulungan nga agadal ti balasan. Ngam di na kayat nga ipakaam mo nga iso ti mang sponsor. Impaidanon na kan ni James ti panggap na, ngam nagdwadwa ti ina ni Cherry. Iti may sangal daw ang nagsasabat da James, Edward, kan Emelda iti dalan. At danangag ni Cherry ang nagsasaritaan dagiti talo. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbag kanyak, tada ambisyon ko iti biyag. Isong agad adalak. Unay daytan, insan. Nangag ko ti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Ta isakit mo dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Dita kayo manlaangan. Pasensya amon ti kasinsin ko. Mailawan na ti agsaw iti makapasakit no dadduma. Masingpot kayo mat ka ni James. Apay may dumat ugali na kada kayo adwa. Nailawan nala siguro ti imbagana. Pasensya amon. Nakulaapan la siguro ti panunot na. Hintayo man ka na James di balay da Cherry. Talo ko yan tanga agadal. Ibagata si kati mga sponsor. Talaga ka di anak kayawan na ka ni Cherry? Ad-adda pimingat ti gagar ko amang tulong ken ko ana. Gapo iti ugali ti kasinsin na ani Imelda. Apay, anya ti ugali ti kasinsin na ako nam. Nadlaw ko. Aga po ta agad adal iti syudad. Kat di naman tan ipirpirit da James kan Cherry. Oo, sige. Gaputa makita ka sa balin ti panakilangan mo kadagiti babae. Saan ka apayan? Padasan ta kasarita no kayat nati singasing mo. Kaduan na ta ni James. Ngam sikat ti makisarita kadakwada nga gina. Nakaumay kami dito balayo. Tada ko maisingasing mi kada kayo, nana. Anya ka diday jay, engineer. Ibagayo laang no anya tigagarayaw. Adda nga minamamok ama nagtulong kadagiti nasait nga ubing. Diyo ka di kayat apagtuluyan ti anak yo iti koleyo? Ay, kayat mi engineer. Agam, kasanungay ti pagyaran na ijay syudad. Saan ko amaawatan? No anya dagiti itulong ti kunayo at tumulong, sir. Adda ti mabalin namang sponsor. Adamat universidad ijay syudad nga sidag iti dormitoryo dagiti babae. Mabalin na tagyan ni Chay. Kat no interesado lakit di nga agadal ti anak yo, maituloy na ti agadal. Ay, hindi charity ka sa uyo, sir. Awan mo ti mabalin ko no kasapulan na ti kwarta, sir. Awan ti problema anyo iti daytanana. Makaammo kami iti amin akasapulan na. Pudno ka di dayta, sir. Wen, kitilaan kidawin mi. Agadal anaimbag iti kasta kat makaturpos. Liklikan na pa'y ti makiinnaram.
Mayat ka kaday, iti ising-singasing da. Agpay sungata, nanang. No ka aglakaw, padasam adamagan ka ni Engineer Arthur. Agpay sumat siguro, ti bagbagana. Sige, padasak man, nanang. Kasla ngamin agdwa-dwaak. Kasla nasingpet met day jay nga inhenyero. Inala na pa'y nga ro, dagiti tattao dito'y nga awan trabaho na, takayat na kano ti makatulong. Sa bagay matkit di Nasingpet, kunamot ni Kapidwa, James. Anya nga ron ita ti pangedeng mo. Mayat ka kade, iti ising-singasing da. Engineer, naimbag abigat yo. Kaya't kumanti agdamag maipapan iti ibagbagayo ka no? Amang sponsor iti panagadal ko? Umanugot ka kadi madlaan? Sir, anya ka di dagiti kasapulan? Tinasayaan, kita amiti online dagiti requirements. Dagiti masapol mong i-submit noag-enroll ka. In search ko matkit din, sir. Mabalin ko ti mangala kadagiti requirements iti nagturpo sa kapagadalan. Nasayaat. Dandanin ti pa nag-enroll. Tinasayaat, ibagam ka da James ken Edward, takaduan da ka amapan nag-enroll. Amo ka din ni Edward, sir? Wen, amo na ti araramidan na. Itad ko kini Edward ti pagbayad yo, no ag-enroll ka. Katimbagayo ka no at dormitoryo ang pagyanak ngay, sir. Binilin ko ni Edward, isunti makaammo kada kayo, numapan kayo ijay syudad. Hello. Oh, umay kami dita. Anda ka dua ka babae ka lalaki. Di dak awagan iti sir, no boss, ha? Awagan daklatan itinagan ko. Mawatan nyo? Saan nyo nga ipadlaw as saktibosyo? Oh, nawatan nyo. Sige nga ron. Laglagi pa nyo tibilin ko. Bye. Pagdiretso tayo ti balay ti sigod nga among ko. Ijay tayo pa amapan, sakbay amapan tayo ijay universidad. Nagigyan ka dito syudad, Edward? Nabayag ang nagjanitora kiti dakila balay. Pimanaw lang amin ti among ko, tanapan ijay abroad. Sino nga ti adda iti dakkel abalay ako nam? Ti katulong akabagyak. Iso ti adda iti dakila balay. Imbagak pa'y kindi nga ilakam na tayo. Ta ijay tayo amangan. Saan nga taan nakababain? Saan? Takabagyak nga ron. Makidagos tayo laang met. Ayan mat ngay ni engineer. Ado ti pakakumikuman na ijay no adda dito syudad. Umunapay nga umiliw iti pamilya na. Dito iti kun ko nakapakidagusan tayo. Wow! Nagdakkelan abalay? Bak nang talaga ti amom, Edward. Adda anak na amay sa abaro. No ngay arman na ka, di swerten. Saan na ka maikari iti kasta a tao? Ti kayat ko, padak amarigrigat. Tamasiguradok adinak isukat. Adda ka din marigrigat nga agararam kan ka. Adda, ngamawan pa iti panunot ko ti makirelasyon. Agadalak pa'y nga umuna. Sa anak mat ama ibusan iti lalaki, taado dita alalaki. Ikagumaam nga ron ti makaturpos. Madamdama, mapantayo ti universidad, tag-enroll kan. Sapay la kuma, tayo ti masakbayan, kat may karya aktumot amang yun no itaayat ko ken ka. Da kayo man di masabat ko, auntie. Napan ka di man naglako ni Cherry, Jamar Aramid apasdek? Saan balasang ko? Kinadwaan ni James kanti inhenyero. Tamapan ka no agenroll. Agenroll, auntie? Sa dino a vocational school? Ay, saan a vocational school? Balasang ko. Ijay kanu ayan ti Trisim nga universidad. Anya? Kat no nangina ijay a pagadalan? Pangalaan nyo nga iti pagbayad yo. Ay, di kanu engineer ti mag-sponsor. Iso kanu ti makaamaw. Anya?
Agbalin ka di itan akabit ti anak mo? Ay, saan adakas ti anak ko? Kanasing patmat ni engineer. Day, payakas ta tilangam asimang poit. Kas kala nakakita iti alalya. Kasladyak mamati, anapan ka no na general ni Cherry. Ejay pa'y nangina nga universidad. Ah, ay, pagyanan na kumangay iti syudad. Iti ka no dormitoryo, nanang. Pagadalan ka no ti inhinyero. Ay, anya ngay nga tati supapak ti panang paadal da. Adan sakat milagro ama pasamak. Day tamat ti atap ko, nanang. Ay, ada ka din da manang mo, Cherry. Adadan, auntie. Kadwa na matlaang da Manong James kan Manong Edward. Da, ada pa'y jay ganggan na at trabahador. Da, apay akadwa da? Isu ka no ti imbaw ni engineer anang kuyog ka da Manong James kan Manang, auntie. Saan da akadwa jay inhinyero? Saan ka de nga iso ti sponsor ni manang mo? Ado ka no ti pakakumikuman na. Isu nga imbaw na da Manong James kan Manong Edward, amang kadwa kan ni Manang. Imbaon na ida. Okay, naka-enroll ka din ni Cherry. Uwan ka no, auntie. Mapanto ang eskwela, numanglukat ti klase. Pudno ka noon ang naka-enroll ni Cherry. Kuna ni Lilay. Imo na ka nag-eskwela iti makatawan. Iji trisem ti pagadalan na. Agidan kaminton nga agtorpos. Ay, day tangarod ka. Tidakas, naka-enrollan. Idinto tasi ka, kat saan pa eh. Tawan pa na i-remedyo kapag enroll mo. Umapalaksa. Agidan kamikit din nga agtorpos. Kasanon, katjak pa'y mat naka-enroll. Ay, urayan tamalakon ni tatang mo manaon ti kalding na. Ti mapaglakwan na. Isaw, ti aramatam. In kayo man kit di ka sa umat ni inhinyero. Ta-sponsoran naman ti panagadal ko, nana. Imbay kayo mat dito construction site, nana. Anya ka di ti masapol yo? Ti inhinyero, ti masapol ko. Saan nakasken ka, ti kasapulak? Ayan ti inhinyero. Amang ano dapat iji kampo, nana. Mapan kayo lata ijayan. Apay nuing kaya ban, takasaok. Ay, ayan ni James. Awan pa ni James ta nasapa pa'y nana. O sige, tenak ayaban ni boss. Kartingam, taad da importante nga ibagakken kwa na. Adamat bakit namang sapsapol kan ka, bro? Ikit samat ni Cherry day jay. Anya ko mati masapol ti ikit ni Cherry kanyak. Day tati saan ko nga mo, bro? Inka jayan na, tap na maamuam. Brokon ko nam, minton mangig na katibakit. Ha? Ay, pun gaya. Nalipatak a boss gaya. Sige man langan. Anya nga taaya ti ibagana. Ay, naimbag abigat yo, engineer. Ay, nadamag ko nga minti inaramid yo iti kanakak. Da kayo kano tinang sponsor iti panagadal na. Apay nana. Adda ka di parikot? Ay, kwa kuma, engineer. Ay, numabalin ko mamat nga iraman yo at tulungan ti anak ko. Ay, agkurang kami ngamin iti aramatan. Damagak pa iti gayam ko nana, no anya ti makunana. Saan ko madesisyonan ngamin day takit? Ay, kasta ka day, sir. Ay, agpakpakaasiak nga iraman nyo kumati anak ko. Nakasauyo ka din ni boss, nana? Ay, wen, aglisi ka di tadalan ko. Awan ti masapol ko ken ka. Isog kaya makas ti ugali ni Imelda. Taday malaan na. Anya ti itantanamitin mo, sika at trabahador. Ay, awan na. O sige, panawan kayon. Ay, imbag man, tamabalin latamot aman, daran ni engineer dayta at trabahador na. Imanugot ka di ti inhinyero, itikid daw mo, nana.
Ay, kasauna kanupay matigayam na. Numayat. Ay, ang asino nga taday jay agayam na. Nagkasat ni Cherry. Tanakasarak iti mang tulong kan kwa na nga gadal. Ay, numaamukla ko maday dya atao. Ay, ikagumaak agayaman. Oray siyak nanang. Maamamok tumatlaang no asino day tatao. Ay, inkanto kasarita ti inhinyero. Dabaga no asino day dya atao. Tapno mapanta makisarita kan kuwa na amismo. Anya ka rin timbagat-tibagat ka, bro. Ti amuda, kat siyak tinang sponsor iti panagadal ni Cherry. Mayat timbagam nagpamarangak ana panglaw. Tapno makitak tinasaya at kanya katatao. Adda ka din nakitam anasayaat, kan saan? Nasaya at unay dagiti agina at Cherry kan na Rusya. Kastamat ni James. Nasingpot da kanyak. Kahit, tingay bakit nga imaytay? Nababa, ti pagkitkitaan da kanyak. Kasano no maamuan da abak ng kagayam? Nabakbak ng kangadayo ng iti siya. Ay, nakarubwat kamot anak ko. Papanam? Mapanak ijayan ti inhenyero nanang. Inakdamagan. No asino tibak ng anang sponsor kani Cherry. Ala nga rod, anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot ni Cherry nga agadal. Nagkukuyog da kada Edward kan James ang nagpasyudad. Saan nga imbaga ni Edward, abalay na ti di magasanda. Idinamuan dagiti agina a Salome kan Imelda ti amin. Simkan ti apalda. Kat napanmat ni Imelda kan ni Engineer Arthur. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakarubwat kamot anak ko. Papanam? Mapanak ijayan tibak ng nga inhenyero nanang. Inakdamagan, no asino tibak ng anang sponsor kani Cherry. Ala nga rod anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Damagag man, no nakasarita yu ti kunan ni nanang amang tultulong kadagiti mayat nga agadal. Dadya ka di. Pasensya kan. Awan ka no ti slat para kan ka. Kasta ka di engineer? Di da ka di matulungan? Tapno makasaok jay tao? Kinagpaiso na. Amamumat ni Edward tinasawa tao. Anya? Am-am ni Edward? Ada ka di mat-ammo day jay at trabahador laang engineer? Uray trabahador lang ako nam. Ado ti amam mo na. Anya mat ngay ti ammo day jay? Trabahador laang man? Nababa talaga ti panagkitkita kan kadagiti agina nga email da kan Salome, bro. Bayam lang ito, bro. Awan na sakit abakrang ko. Ti importante kat matulungak ni Cherry. Iso ti rumba nga tulungan. Tanapakumbaba kan nasingpat. Iso ti na magbaliw iti ugalik amang gugura karag iti babae. O anya, mamati ka niti imbaga kan ka idi? Amakasarak ka diti probinsya ti saan arupat kwarta. Agpaisot ako ng bro. Idi nagpamarangak ang may salang at trabahador mo. Dakkel tinaitulong na iti kinataok. Kahit, kasano nga rod bro? Kaanom nga ibaga kini Cherry ti kinapod no? Inton magunod kon ti puso na. Kinapod no na. Imparipirip kon ti ayat ko.
Ngam imbagak nga intro. At joke lang. Awan mo tantiw may agla ko iti kankanan dito eh. Sapay mabisina kon. Wan nga rod, bro. Saan lang agila ko na ti kailiw ko? Nang nangro na jaglakla ko. Ha? Anya ti kayat mo asawon, bro? Kailiw mo ni Cherry? Day tatipod no. Ang saan mo ko mga idandanon, ha? Nagparipiri paklaeng. Awan mat dakas na. Tabaro ka, kan balasang mat ni Cherry. Wan mat kat eh. Iparipirip kung tumanan numadanon ti tiyempo. Awan dakas na, kunak manen, bro. Ay anak ko, kasano da ito yan? Awan mo't ti maila ko ni tatang mo akaldeng. Tanaila ko aminan. Kasano nga rodan ngay nanang? Diyak mat kayat ti agsardan. Mabayaganak nga agturpos. Saan ka di ako nada mabalin abas sit ti alaampay ayunits mo? Tapno basbasit mo't ti bayadam. Mabalin ngam sa anak nga agturpos, itilas ti upat atawan. May tantan ti pa nagturpos ko. Ay kat ano sa mun Anya ngay nga road. Pilitem nga road no awan ti mabalain. Ay, naimimbag ti kasday. Ngam ti agsardang ka. Lumbaan ako ni Cherry nga agturpos nanang. Unay matan. Ay, anya nga ta ay ti kasayaatan nga aramidon. Ay, Jack Maclown nga abakan na ka jay kasinsin mo. Ay, ad-adda alumastog jay inana. Isong arod nanang. Inuy-uyaw ta, idiag isursur-sur, idiag kakanat alako na. Ita, sana parikot ti pagadal na, tadan mang tultulong kankwana. May kawak pa yan, iti kaawan ni manang mau. Uray siyang nanang. Awanin ti paralako. Da kayon ti aglako no adda ki ti pagadalan. Ayan niya ngay nga rod anak ko. Anusan ta, bareng makalong aw tayo no makaturpos ti kabsat mo. Wen nanang, inton makaturpos, siyak tumat ti agkolehiyo. Ay bareng ikagumaam tumat ti agadal. Wen nanang, no addan tumat trabaho ni manang. Tulungan nak tumat siguro inton agkolehiyo Ay nalabit anak ko. Saan mo't nga imot ni manang mo? Namnamaag at tulungan na ka. Kaano nga tanga agawid dito eh? Imbaga na nga men, nga imbis nga agawid iti Domingo, agripaso. Kun, aramidan na ti papaaramid da ijay pagadalan. Ni manang Emelda, agawid ka no, tao may mangala iti allowance na. Kasapulan lakit din ni Cherry ti allowance na itaalawas, bro. Asino nga iti mangtad iti allowance na, bro? Kaya't mo ka diti sumurot manan iji syudad? Tayin-tayo ti allowance na? Ha? Kaya't ko ano isurot na, bro? Agpasyarak manan ijay syudad. Total, awan trabaho tayo iti Domingo. Makilugan tamanan ka ni boss iti malam ti Sabado. Tapno maitenta ti allowance ni Cherry. Nagkasat ni Cherry anak am mo kada kayo. Tapagadalan niyo diya kasinsin ko, bro. Mamati ka kadi ang mapagasatan ti nasingpet ken nadalos ti panagpuspuso na. Edward, maragsakanag. Tayo may dakbinisita dito yung dormitoryo. Kasi iti sigod, inbound na kamang doon iti allowance mo. At dapay mat nabati itiintad mo iti napalabas. Imimutam samot ng tibagim. Apay di mo pala nagasto. Dagiti lang importante mat tigat-gatangak. Saan mo kung mga imimutam tibagim? Amangan nagsakit ka. Mangan kakit di ka dagiti na sustansya tapno saan ka nagsakit. Manganak mat. Sa anak namin agastador, Edward. Alam na tatuitid ko ken ka. Idulin mo. Tano da pa ka sa pulam. Alda na kasaganang osaram. Ay, agyaman hak. Kat, idanon mo tinapalaos a panagyaman ko iti mangbangted ka na kita. Makadanon da ita panagyaman mo, Cherry. Dahil tilaan ka diti kwarta ka mapanay dyan syudad? Ay, uray kayat ko anayunan. No awan mo't nga rod ti mainayon ko. Uray saan ko nga rod nga i-enroll namin ang subjects ko. Bawasak ti units ko ita. Anya ngay nga rod no di kasta. No day talaang ti remedyaw, tapno di ka agsardang. Ison at aramidam. Nanyamatan. Kano ak nga agturpos no kastoy. Naimimbag lang ti kasta, anak ko.
Ang agsardeng ka. Aganos ka. Taawan mo't nga rod mabalin tayo. Makapawan ganas no kastoy. Umuna lakit ding agturpos ni Cherry. Umadanin amalpas ti kontratak dito'y bro. Agtrabaho ka kadipay akas trabahador ko iti sumaro no a kontratak. Well, ngaminton mapasungbat ko ni Cherry. Mapanak to ni ti opisina ti negosyok. Kasano ang mapasungbat mo? Kat di mo pa'y mat inaram. Imparipirip ko matan. Imbaga kinto nagturpos. Ibaga akong ti panagalat ko kinkwana. Apagiso, malpas tumatan da ito si maruno a proyektok dito'y. Sa di naman ti sumaro na proyekto. Iti kabangi-bang nga ili. Extension ka naman ang ti pagadalan. Umay kami mananaka ni James. Wala. Alaag ni James akas may sa atrabador ko. Nagagat ngamin kan nasingpan. Hello, nakaawag ka mo't manang. Imbaglakid din, tadatiin sagot kanyak ni Manong Edward a cellphone. Oray siya karod. Sinagutang nakmat. Nagsingpot at talaga jay gayam ni James at trabahador. Ngamaguray ka man. No sinagutan na ka. Kaawatan, nga ado ti kwarta na. Day tangarod matisimkan iti panunot ko. Inggatang namutan iti cellphone ti sweldo na. Armon na ka kumatap na agbalin amanong ko. Si Kamat. Ang inton aktor pusak kat arman na. Awan dakas na. Kaya't kumatay di aparakan ka manang. Uray may salang at trabahador ta nasingpat. Pudno day takunam ading ko. Talaga anasingpat ni Edward. Ala? Sapay la kumata armon na kanto, manang. Manupay atawan sa kanto agturpos. Dua pa'y atawin nanang. Ita ko maatawan. Ngam nayaron sa. Gaputa saan ko anayenrol ti daduma. Ay, kasta ka day. Ningay nga ta, Cherry. Kaano nga tamot nga agturpos? Sigurado nga agturpusan itatawin nang. Ah, kasta? Imo na ka nagadal? Ngam, unaan na ka nga agturpos? Ay, nagmalasan. No apay mat ngamin. Asaan akayat dya inhinyero ti mang sponsor iti panagadal ko. Ay, di ko na akon. At dalakit di milagro ang mapaspasamak. Iso apagad adalan na dayjay akasinsin mo. Lakit di nanang. Tanwag pa iso ama nagtulong da. Apay nga ruad, adidak iraman na pagadalan. Oh, si Kamat ti masabat ko. Papanam, saan mat adito iti ayan ti pagadalan na pag-iskwilaan? Si kamot gayam, insan. Imay mi kinita kadagiti kakadwak ti pag OJT-an mi apasdak. Ago JT kan? When insan? Ago JT kakadimat? When no, nalpas kan? Ah, ay, imbagada ka din ti pag-OJT-an nyo? Imbaga ni sir, akumporme kano kadagiti dua apakitulagan na. No asino kadakwada ti pag OJT-an mi. Kasta ka di? O sige, adapay pa na. Day, apay analiday ka asim magpat. Idi magmagnak iti downtown. Nakitak ni Cherry. Akadwa na dagiti kaadalan na. Napanda ka nung kinita ti pag-OJT anda. Anya ayaday ta OJT? On-job training, nanang. Agsursuro da nga agtrabaho iti opisina. Naapay, kasapulan ayaday ta. Wan nanang. Sakbay nga agturpos ti may sa tao. Masapul nga agdalan pa iti kasta. Ag-OJT, tapno amunan to ti aramidan na no agtrabaho. Ay, kasta ka day. Katsi ka, kaano mo't ngay nga ag-OJT ka? Sakbay nga agturpusak, nanang. Dua pa'y matatawan, sakbay nga agturpusak. Iso asaan pa'y amabalin nga ag-OJT, ah? Asino ka diti kinasarita mi ti cellphone mo? Takas la mariribukan ka, bro. Ha? Ay, kuwalang na dyan. Payaban na ka no, pare ti may sa transaksyon. Transaksyon? Anya day jay, bro? Jay, nagyan na kiti abalay. Da pa kasapulan da kanyak. Mapan ka kadi jay, bro. Diyak nga rin mo. Kasapulan da ka no unay.
Masapol nga agpakada akpay ka ni boss. Agsubli ka kadipay akas trabahador. Nalapit. Dependento, no niya ti mapagsasaritaan mi iji papanak. Sika mo ti masabat ko, Manang Imelda. Imbag man ta nakaawit ka. Ni Manang, kat ado ka no ti aramida na Diyos kulanda. Iso ang mamaminsan ti panagawid na. Kun kuna na lang, nga ado ti aramidan na. Pambar na lang, tapno saan na makaawid. Saan matakas din ni Manang ko Amom aya, kat di mo matbambantayan. Ay, jak mamati nga agpampambarlaang ni Manang ko, Manang Imelda. Apa yung matartaranta ka, bro? Anda ka di parikot? Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Kahit? Anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-ojay ti dagiti interns ijay pasdag ti negosyo. Jay profesor ti pakadalan da cherry. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, madanagan da Salomekan Imelda, tamarigatan da iti busbusan da, para iti panagadal ni Imelda. Idinaamuan da ti dandanin panagturpos ni Cherry, simken manen ti apal da. Kabayatan na, matartaranta ni Edward, tainyawag da kenkwana nga addaag OG ti iti pasdak, tinegosyo na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-ojay ti dagiti interns ijay pasdag ti negosyo. Jay profesor iti pagadalan da cherry. Maamuan sakit din ti palimad mo bro. Saan ko mapay? Aprobak ti kayo ti profesor ang mapasamak. Ngem sa anak latapay nga agparang akas akin kukwa. Dakila talaga ti maaramidan ni Ayat. Inanusam ti nagbalin at trabahador. Tapno laeng mapanagnikam no saan arupat kwarta ti balasang. Aduda nga binanang loko kanyak. Napanagnikak at sila ang kwartak ti kinayat da kanyak. Boss, apay nga wan ni Edward? Adda ka din ang ibaunan nyo kenkwana? Adala na pan na inasikaso iya syudad. Inikak iti bakasyon na. Mabait lang matijay. Kasta ka day, boss. Mabalin ka ding agpakada, Ahmed. Tadagagara ki syudad. Itala ang agpakada ka. O sige, palubusan ka. Amangan no anya tigagara mi di syudad. Babae ka di? Saan mat, boss? Adala kayat ko agatangan. Kahit agbayag ka ka di ijay? Saan mat siguro, boss? Agsubli akmat laang numalam. Umintra akmat laang intun bigat. Dito iti kalsadang agturong ijay dormitoryo da insan Cherry. Mapanak sa ijay Asidik matlaang. Saan ako nga tricycle? Kaslan ni Edward agman maneho iti dayta ako, che. Naka-sunglasses. Nakakurbata man. Imposible an Edward dayjay. Kaing-ingas nala siguro. Ay, naawan la sunglasses na. Kan saan ang nakakurbata. Ibagak an Edward dayjay. Agkakaingas da talaga. Dakkel, kan nangisit ti Maris ti sunglasses na. Iswasaan amadlaw. Imposible nga iso dayjay. Mapanakit din. Kumusta ka matan, Kapit Cherry? Nasaya ang taklat na.
Agmay may sa kakading ay may dito syudad. Imo na ni Edward taimbaon ni boss. Adas ay paramid na. Kasta ka di? Kunak no kadwam. Kailiw mo, saan ka di? Ang itay magmagna ang agturong ditoy. At dalin mabas ako, tse. Talagamat nga ado ti aglabas ako tse ditoy. Ta syudad kat nga rod. Ibagak ko maan ni Edward di agman maneho. Naka-sunglasses ngamin, kan nakakurbata. Disin tilaunay titsura na. Amangan no agparpar mata kalaeng, kapid. Ha? Kasano ko mga agmaneho ni Edward? Kan nakunampay, adisente, kan nakakurbata? Nilakit ni James niya nakita ka magmag na itigit ni kalsada. Kimita kanyak. Sapay ko matadinak na bigbig. Imbaglakit din ta saan ko nga inikat ti sunglasses ko. Hindi mo na gakit ti kutsek. Maduktalan dakat ko man ti palimot ko. Sana rumbang ang amwanda. Aging gajak mapasungbat ni Cherry. Kaya't ko apaniknikan. No ayatin naklata kas marigrigat. Saan kat at ikinabaknang ko. Anda lalaki nga agman-maneho iti kotse. Akas lajay trabahador ni Inhenyero Arthur. Imposible. Pangalaan na kumangay iti sunglasses kan korbata na. Ngam, kaing ingas na. Ngam, imposible nga iso. Boss, adaman damagak? Amo ka din Edward ti agmaneho? Ne. Apa yan nadamag mo dayta? Adda ngamin nakita ka kaing-ingas launay na Edward. Hangam naka-sunglasses, kan nakakurbata ngamin. Iswas anak ka sigurado. Dayta tisan ko nga mo. Dinamag mo kuma, no ni Edward. Pinataray na ngamin ng tikotse, boss. Talaga kasaritak ko ma, no di na pinataray. Kasta ka di? Ado mati agkakaingas. Saan ka di? Wan matkid di boss. No amo na ti agmaneho, atapak nga iso. Amom ka di nagdamag ni James. No amom ka no ti agmaneho. Nakita na ka. Ngam naka-sunglasses ka no. Kan nakakurbata ka. Isong agdo-ado ha. Kunakon kat na nakita nak. Isa pinataray ko tilugan. Idin makita kiti igit ti kalsada. Imbaglakit din atakas niya ti suot mo. Huh. Nabuking ka kuman. Saan pa ya panawan na maamuan dati kinasasinok? Dandanikan bro. Hon gayam. Imanugot ka kadi nga pasdek mo ti pag-odyetian da Jerry. Kanda kiti kaadalan na. Well, nang tedak iti instruction. No anya department amaya sign ni Cherry. Tapno makasursuro. Talaga nga da planom para kan ko na bro. Binilin ko ti assistant ko. Nga obserbaran kan isuro na. Tapno makasuro kada kiti trabaho iti opisina. Dandanin malpas ti OJT ni Manang mo. Agturpuston. Adan tumanang ko a profesional. Huwin garod anak ko. Maragsakan ak launay. Masapul a pagyamanan tayo tinang tulong kan kuana. Un nang, di na binaybayan ni Manang anagadal. Inted na amin ang masapon ni Manang. Uray ni Edward. Kanayon nga iso ti ibaunda mapanbangtad iti allowance ni Manang mao. Iso ti may nga imbitaran tayo into nag-blowout ni Manang. Nanang. Wen anak ko. Nasingpet mat day kabarbaro agayim ni James. Kanayon ka nung insultuan daan ti Salome kan Manang Imelda. No makitak day nga Edward. Idawatak ida iti dispensar takababaeng. Umadani kaya man nga agturpos ni Cherry. No, adala ko mamaramida. Tapno saan pa'y ngagturpos. Mabainak ngamin. Tay mo na ak anagadal. Ngam, maudi ak ngagturpos. No, apay mo't anagbiit. Tatalulaang atawan kat agturpusan. Diyay ngamin nagadalan na ket try semester. Kan ada pinagbayad na.
Saan anay tantan ti panagadal na? Sana kas kanyak. Anak ko. Ininot mo nga men. Tawan kat nga rod busbusam akwarta. Iso ama sursurunak. Ay, nakapapal. Itamad pa nga kita tabalasang kaw. Dandani ka kadimatan agturpaos. Ne, kas kalamangin insulto, auntie? Nay, apay ka di balasang kaw. Dakas ka day ti dinamag kaw. Tapay amasuron ka. Kunayo tadamang tultulong ka ni Cherry. Iso anabit analpas. Siyak ngay, awan pa'y mayat nga agpautang dita. Ay, kasta ka day balasang kaw. Ay, pasensya ka, antasan ko nga amaw. Kunak nga may no agturpos kamatan. Madan tumat Saan kayo nga gapurado? Umuna lang ti anak yun, tadakat garod mang baybayad, iti babayadan na iti pagadalan. Ay, ulit ti dumawat iti dispensar. Saan ko nga inggagara? Masurunak ka ni Auntie Lucia? Damdamagan nakit din? No kaano ak nga graduar? Ay agpalastog manen aday ja babae. Gapo ka day, tadandanin agturpos ti anak na. Imbagak nga rod, aga po damang baybayad iti babayadan na. Kan, awan mayat nga agpautang kada tayo. Ay husto ti imbagam. Kahit anya nga iti insongbat na kan ka. Dimawat iti dispensar nang. Rumbang laeng. No siyak ti kinasauna. Amangan no nakangagkanyak iti saan amalamlamot ti aso. Ay na, imbag man ta nakaawid ka balasang kao. Nabayag adi ka nagaw-awid dito'y balay. Nalpasan ti OJ Timmy, nanang. Agturpusa kun inton umay alawas. Ay na, agturpos ka matlaangan anak ko. Yaman pa iti apaw ta graduar kan. Nanang. Damagan tayon to kada James kan Edward ti tao anang sponsor kanyak. Taagyaman tayon to kan kuana. Kunak man no ni engineer. Saan ka numat, nanang? Am mo kanulaang ni engineer. Ti amok kat inhenyero? Saan ka numat gayam? Kasta ti imbaga ni engineer. Nagsabat kami na minsan ijay syudad. Nanang, siya kun ti mapan mangila ko kadagiti naluto asuman. Saan ka amabaen ama panaglakaw? May sakan to na diadal. Saan mat adakas ti aglako? Tapno ibain ko kuma, nanang. Kunak no kasla ka ken kasinsin mo nga Imelda. Nga ikabain na ti aglakaw. Dilawin na ti panaglaklakom iday. Nababa ngamin ti panagkit-kita na iti agisur-sursur nga aglako, nanang. Wen, anak ko. Saan arumbeng nga ibain ti nababa at trabaho? Pudno day ta, nanang. Ti agaramit iti dakas, ti rumbeng nga ibain. Pudno day ta, anak ko. Nadalos a pagsapulan ti aglako. Saan mo't anyan ti tinakasusoon iti bigaong agturong ditoy? Pudno ka ni ti makitkitak. Ni Cherry, saan ka di? Wen, bro. Isulakit di dayjay. Addan ditoy ni Cherry? Inaksabtan. Ha? Siyak ti mangawit itilako na. Apay pay lang asabtem. Makadanon tumat laang ditoy. Amangan mo na dagsan tilako na. Saan anadagsen? Urayam kit di ditoy. Sige, tamapan ko sabtan. Tanapanan. Ay, di nan inuray ang makadanon ditoy. Edward, ape asim mabat ka pailaang. Umayak ijayan niyo. Nagawid kamot kaya man. Sinabat ka. Taamangan mo na dagsan tilakom. Abitag. Saan anadagsan? Apay, amom ti agsusuon, tapno sublatam ako nam. Ha? Tapayag ka. Saan mo tamasapol nga isusuon ti bigao? Mabalin na tama tatapayaan. Sige, mapantan iti ayan dagiti kakaduam at trabahador, tapno gumatang damhat. Kumusta gayam ti OJT? Nalpas ka din? Edward, graduation min inton umay alawas. Itapay lang. Kablaawan kan. Ay na, sikat ti kaunaan anang kablao kanyak. Idinto ta saan pa'y anadanon ti graduation. Kasta ka di?
Umay kami ka ni James iji balayo inton malam. Apa man na malpas ti trabaho mi. Da kayo umait babaraos. Ay, agtugaw kayo tayabak ni Cherry. Ay, Cherry! Adda James kan Edward. Umay ka dito. Umaya, nanang. Idalimanag ko lang dagiti usarenta nga agluto manan inton bigat. Ay, urayan nyo basit babaraos. Umayan ni Cherry. Nangalaki ti pagpalamiis tayo. Buko juice, ken adamot ten suman. Nagimasan kapid. Ay na, kanayon kumakastoy. Saan ka kuman nagtaktak pa, Cherry? Dayta lang mati maipay ko kada kayo. Basit lang nga ba nagdayta. Saan na ba si tabanag na ita? Kwa? Ada kumakayat ko ngayon. Baga kada kayo, Nana, Cherry. Ay, anya ka di day tabarok. Ibagam lang. Tangay dandanin agturpos ni Cherry. Kidawak ko ma. Nga ituloy ko ti formal pa ng kidaw iti ima ni Cherry, Nana. Aha. Ay, daamin kan kaakarbangan, barok. Ni Cherry ti kasarita may papan iti dayta. Sige, panawad kayo, pay. Ada ka timot lang namnamak. Iti naibagakin ka di, Cherry. Edward, nasingpat kan nagagat ka. Saan ka narigat nga ayatan? Ikanak lang iti sumagmamanupay agundaway nga agpanunot. Kan amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko ma. Tayo ti kabita na panawan. Yit nagmon ti pangadeng mo, Cherry. Inton graduation ko, ang mga dangag, Edward. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seriya tayo ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nasingpat kan nagagat ka, Edward. Saan ka narigat nga ayaten? Ikanak lang iti sumagmamano agundaway nga agpanunot. Amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko ma. Tayo ti kabita na panawan. Yit nagmon ti pangadeng mo, Cherry. Inton graduation ko ang mga dangag, Edward. Marigrigat aklaeng. Kat sapay ko ma. Ta di nakpaayan gapo iti kinamarigrigat ko. Saan ati kasasaad iti biyag ti may sa atao tikit kitaak? Ta saan akasta ti panirigak iti biyag? Agyamanak no kasta. Pumadanin ti graduation ni Cherry. Mapan ka DJ syudad? Wan bro. Ibagak ka ni James. Takuyugan na ti inakan kabsat ni Cherry. Kuyugan na ita ko nam bro. Wan. Itulod na ida iji balay. Ta sana mabalin ang mapanda amin iji dormitoryo. Awan pagturugan da ijay. Kahit ibagam ka din abalay mo dayjay. Saan pa eh? Imbagak abalay ti among ko, ididimagas kami. Dandani nga roden maibutaktak ti sikretom, bro. Anti, napan ka din ni Cherry J. Syudad? Ay, wan barok. Napanain sa gana ti aramaten na ijay nga agturpaus. Intayumot nga roden ante. Makidagas tayo ijay balay ti among ni Edward. Awan nga ta ti among na ijay. Ang mga nodi na tayo palubusan barok. Ha? Imbaga namat nga ijay ti papanantayaw ante. Intayo gid din tapno san tayo amaladaw. Ada nga ta ni Cherry ijay. Wano, ijay pa'y dormitoryo ti ayan na. Nakunamat na Edward asukunan na kano ijay dormitoryo. Sakbay asumangpat tayo.
Tapno may maysa ti pagrubuatan tayo, ante. Kasta ka day. Nagsingput-mut day ta nagayambaw. Diyay nga ta sponsor ni Cherry. Agparang nga tamay. Adayo ka di pa iti terminal ti bus, iti pagdagusan tayo, abalay, manong? No dito'y ayan tayo, asidag tanarwam tayo amagna. Ang unoy jay, adayo kunada, taaglugan tayo pa iti tricycle. Intayo nga rodin, manong. Nasaysaya at numakalugan tayo adagos iti bus. Da kayo nga rod ti ururayag. Intayo nga rodan. Barang makita tayo mo ti sponsor ni Manang Cherry. Edward, imay ka mat dito yung dormitoryo. Umay ka dito, umunag ka. In text ni James, na nakalugan karon dananang mo iti bus. Imbaga ka ni James, nga balay ni among ko ti pagturungan da. Umay ka ni Jay, tayo nga grubuan. Itugot ko ijay balay ti amom, dagiti arwatak nga agturpos. Una, tayo nga grubuan. Saan kanton nga umay pa ditoy? Sige nga Rod, Edward. Mabit lang, tainak pa'y alaan. O sige, ang mga nuunaan data dananang mo ang makadanon inyo balay ti among ko. At data manan dito balay ti amom. No at dada siguro. Amangan no di da palubusan dananang nga agyan ditoy. Apay kit dinasaan. Probinsya ti paggapuan da. Kat awan pagdagusan da dito syudad. Sapay saan daan naruam dito'y syudad. Ta syempre, ije probinsya at talaga ti paggigyanan da. Ore, probinsya na da. Kat nasaya mo ti galad da. Nasaya at ti ugali da. Mabayag pa'y nga tadananang. Awagak ni James. Tadamagak no dandanidan. Hello, Edward. Nakaawag ka man. Mabayag kayo kadibay? Kasangsangpot mi dito'y terminal, bro. Mangalak lang iti tricycle pagluganan mi. Sige nga rod bro. At dan ni Cherry dito balay ni among ko. Saan kayon at umagaspay iti dormitoryo? Agyaman kami unay kan ka, bro. Saan kami ang makasubalit kan ka? Pakaragsakag tira aramideg bro. Saan ba kasapulan ti subalit? Sige nga rod, bro. Urayin da kami latan dita. Nangag mo mati saritaan mi. Naka-loudspeaker mat. Juan, Edward, kayat ko ang makita ti sponsor ko. Saan ka di ang makaumay? Tsaka mo. Adagayam ibagak. Anyay ti banag tinabayagan ngayon unloy kukin ka. Iriing ko manan nga ibaga Anya ka di dayjay. Imbagam nga itangal daw ti panangyat nagmo iti sungbat ti arongain ko ken ka apanagayat. Dayjay ka di? Gapo iti kinasayaat mo kanyak. Mom, nabayagan nga damat panagayat ko kan ka. Anya, ulit naman ti imbagam. When ti sungbat ko kan ka. I love you, Edward. Oh, agyaman ako na, Cherry. Kunak no mapaayakan ka. Si kalaunay ti maikari. Maikari? Anya ti kayat mo asawan? Si ti maikari dito'y nanumuunay a puso ken piyag ko. Ang pangaasim di mo pa'y kidkid dawan nga agkalay satan. Bayan, pagsaritaan tanto day ta. Ada kamin, bro. Kadwak da ante, kan lili. Umunag kaya nanang. Si papanak kailak amang ibaga, akaayan ayat ko ni Cherry. Kasta ka day. Ay, sapay ko ba? Tanaragsak kayo adwa. Tabukod yung mat apanggadang day ta. Maragsakan na klaunay nanang. Ipapabalayo la tanto'y balay ko. Saan kayo magbabain? Balay ko kung namatan, bro. Ang mga numangag nakati amom. Awalan yaman na bro. Paisaganak tinamisaan. Amangan tayon. Inak tumulong. Saan na, Cherry? Agyan tayo pa dito, itada pagsasaritaan tayo. Makaamudan iji kusina. Ay, sino nga tati aday tirwar?
Tinakman kita. Ha? Bro, kumusta? Da kayo ka din? Amumunti kaya't ko asawain. Wan bro, dakamin ka ni Cherry. Kahit, anya nga ro dita? Amudan? Ha? Saan pa? Anya ka di dayjay, engineer. Ah. Anya ka di tirumbang amaamuan, May. Kuha na. Di yung amin patyan amin nga ibagbagan ni Edward. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Simuro talakuman, idi inawis na ta ni Auntie Lucia, nanang. Ay, saan ko akayat ang makita nga agmartsada iti panagturpos ni Cherry? Sa bagay. Inton siyak matagmarcha. Saan ko matida nga awisan? No ko manapanta. Makita ta ko ti panaggraduar na. Saan aya? Naunaan tamat ngamin tinagkadkad. Inyawis mat ni Cherry kanya. Ngam, imbaga nga da importante nga ramidak. Sana bale? Madanon tumat ti graduation mo, anak ko. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Ni Edward tinang sponsor kin ni Cherry, nana. Sana janitor dito'y gayam ko. Isu ti akin balay dito'y. Yan may isa. Isu ti akin pasdak itinago JT-an ni Cherry. Anya? Apay nagtrabaho ka, akas laborer. Siyak ti akin nakamiti day tanana. Tinasayaat. Intayo kit di mangan. Mabisina kon. Sige, intayo na di kusina. Nakaisagana mo't siguro ti katulong. Grabe ka, Sir Edward. Apay ang nagtrabaho kay Jepasdag. Idinto tabos kagayam iti agduduma a negosyo. Di nag-awagan iti sir. Awagan na ka kasi ti sigod nga awag mo kanyak. Awan nagbaliw. Nakam ni Arthur dagin dyan na pasamak. Di dak pagdamdamagan ta ni mabisinak. Mga anak pa'y. Ay, mangantayo ko na kuma. Kasado ti panagsubalit mi kan kabarok. Si kagayam ti sponsor iti panagadal ni Cherry nga anak ko. Inaramid ko day jay. Ta nakitak ngamin ti kinagagat ng aglako. Idin to tamay sa abalasang. Ay, anyan ang nagsaya at ti panagpuspusong barok. Madamdamalaeng, umulin iti entablado ni Cherry ang magawat iti diploma na. Ading, apay adi ka matagtagari? Manang, saan matgayam agagangay at trabahador ni Edward? Milyonaryo matgayam! Mas daawak nga rod iti imbaga ni engineer. Ti amok, gagangay laang akas kada tayo. Big time ka, manang. Agasam, nagdakkel to'y balayda. Ti CR, nagdakkel. Kaslamot tayo ni di kwarto, tayo di balay tayo. Bilibak iti pa nagpamarang na, akas gagangay a tao. Diyak matukod a panunutan, no apay a nagpamarang at trabahador. Jack ni namnama, amag na kumlaw di kamot gayam. Apay adi may magbaga. Kablawan ka, my love. Thank you, my love. Sorpresak mat aday chay. Ang basit lang day a sorpresak. Ang ti sorpresam kada kami. Grabe. Ay, nakablaawan ka, anak ko. Kung naknugagangay ka laang agturpos, di mo imbagbaga amag na kumlaw di kagayam. Agyaman ak nanang. Isagot ko day tapang madayaw kada kayo. Ay na, sorpresa at impayo adwa. Kablawan ka, kapid. Agyaman ak kapid. Agyaman ak unay kada kayo amin. Baligi tayo dagitoy. Nagtitinulong tayo amin. Agyaman ak unay kan ka. My good impostor lover. Imbag ta good impostor. Sana bad impostor. Apay nagpamarang ka. Kasasayaatan nga impostor. Simbang pet-met dalu siya. Nakakutsida may. Tiyemot agnagan iti Edward at trabahador tinag-drive. Kotse siguro ni engineer.
iso ti nagmaneho. Ammo gayam ti loko ti agmaneho. Win nga rod. Ay, apay anadagsan ti darak iti day dyan loko. Uray siyak nga rod, nanang. Nadagsan mo ti darak kan kuana. Kuna ni James, adakkel kano mo tinaitultulong na ka ni Cherry. Nasingpat kano mo. Nasingpat la siguro, tada kayat na. Amang ano agrayo ka ni Cherry. Nasyak, Jack man la kayat. Trabahador la, Umay kayo, tasimbang putan in take out ni Edward Amakan. Umay kayo kanu ayaban, kung nadaan ti Lucia kan Cherry. Blowout? Pangalaan ko mamat ngay ni Edward. Milyonaryo mat gayam da jalo ko. Saan nakas kada tayo? Anya, ay ulitin man timbagam. Agpaiso ante. Milyonaryo ni Edward. Isugayam tinalimod anang sponsor iti panagadal ni Cherry. Anya ti trabaho na. Taapay ako nam a milyonaryo. Baknang a negosyante, ante. May kami. Umay kami agkid daw iti dispensar. Gapo iti made nga impakpakita mi kan ka iti kalabas, Edward. Ay, kunami ngamin no. Linipat kong dagijay, nana. Ti kasayatan ita, kat agkakapyatay amin. Kat maragsakanag, ta sinungbatan ako ni Cherry. Da kami, nana. Kasta ka day. Alda planok amang ibangon iti pwesto dananang iti syudad. Ti ila ko da, kat tiluto da iti probinsya. Ti agduduma, akan ka na? Wan. No kayat yo, umay kayo mat, taswelduan da kayo. Saan kayo mat nga gisorsor? Aglako kayo inyo mismo a pwesto. Umanugot kayo kade iti plano ni Edward. Amang ibangon iti pwesto ti kankanan ijay syudad. Awan matdakas na, auntie. Da kayon to ti kadwa ni nanang, no kayat yo. Tagtrabaho akto iti opisina ni Edward. Mabalin ka day, balasan ko. Wen, auntie. Kunana, ati kano ipanagan na iti pwesto, kat merienda probinsyana. Ado ngamin ti mangayat iti merienda ti probinsya, tanaimas. Ay, awan, naimas ngagpaiso ti luto a merienda iti probinsya. Ay nabalasan ko. Nagasat ka kan ni Edward. Ditan papagayam tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.